Lirio ititanap. Tinapalabas. Gaputa sana makaanay ti matmatgadan dagiti trabahador iti asyenda ni Senyor Pedro. Pimanaw dagiti dadduma a trabahador. Ingkeddeng nga rod ni Senyor Pedro amang sapol da iti kayat na ti agbalin a trabahador. Ingkeddeng met ni Jubilardi ti mangged, gaputa masakitan ti inana. Napan nga rod iti asyenda ni Senyor Pedro tapno sumrek nga agtrabaho. Iti dalan na, dimteng ni Alex. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tewa na pauluan. Lirio ititanap. Hoy! Anya pero aramidem ditoy? Asino ka? Asino mo taday toy? Inasot mo ti paltog mo, kabsat. Sana ka lumaban. Kasta ha? Imputok mo ti paltog mo ti asidig ti saka, kabsat. May saka siguro abalan niya. Ang mara? Panawon kan? Gaputawan ti maganap ko kan ka. Hi! Napanan. Kunaklakit din no kanibusan akon. Loko day jaya. Imputok na ti paltog na iti asidag ti sakak. Senyor! Ito pa'y kayat matagapulit iti asyenda. Isudaw ti ata. Naimbag nga oras yo, senyor. Kaya't ko kumamati agbalin na trabahador dito ay asyenda yo. Anya tinagan mo? Jubilardi, senyor. Sigurado ka kaya't mo ti agtrabaho dito, oy? Uwan, senyor. Ala, Duro. Ipan mon iti ayan, dagiti trabahador. Juan, senyor! Agyamanak, senyor. Tata Luis, siya kung timang ituloy iti day taparparaspasan nyo. Nabannog kayon? Ayun man parang talaga napanugag. Ay lakayak nga minarin. Iswan na laka ako na mabannog. Sana bali. Ituloy kong tata. Ala, yawat yung takumpayo. Sige, sikapay lang nga ron timang ituloy Sana balay, tanalamang na ito'y ayanta. Saan data makita dagiti pasurot ni senyor? Iso mabalintalat tati aginana. Atulan ti baso yung senyor. May kakunit arak. Agyamanak, Duro. Senyor, imadon ti trabahador iti asyenda. Agraman iti asyenda sigod ako kwa ni Senyor Juanito. Saan mo nakakamaten tinagan na, Duro? Swensaran nak, senyor. Nasayat, met. Tayo madumanen ti trabahador. Maasikaso na imbag dagiti mula. Ket agapit akmanan. Iti kateng-kateng. Senyor! Kateng-kateng a kwarta. Putlo ba ito, senyor? Malaksid iti sigud nga asyenda. Agap-apit akpa iti dakkel a kwarta. Iti asyenda a sinakop ko. Agramanen kadagiti rancho. Ngayon, senyor! Nag-iawa ti rancho na iti senyor Juanito. Kunat mat at di mo nakamaten tinagan na. Dispensaron nak, senyor. Iso nga ita? Naanayan ti ragsak ko. Nalaos ti ragsak ko, Doro. Ala, Duro. Aginom ka, med. Uminom ta. Danggayan na. What, senyor? Danggayan ka na uminom. Sige. Isarak mo ti kotse, Alex.
Sa dino manin tinapnapanan ni Alex. No sa dino laditan ti maturturong na. Surutat man, takasarita. O anya, nangan kan, Alex? Nalpasan, Lola. Nangana ko din sa sentro. Kanayon ka amarabyan. Apay, sa dino ti kanayon apagturturungam. Ijo sentro. Ag-happy-happy. Kadwak dagiti gagayim ko. Kanayon ka di akasta ti aramidem. Day tala agbarbarkada. Ano ko mati parikotyo? Alex, pinadakkel ka itinasaya at asursuro. Iso asaan kumaaday tala agbarbarkada ti aramidem. Lola, awan ti dakas nga aramid ko. Sige, tayo na kiti salid ko. Madanaganak ka ni Alex. Amangan no anya laditan ti masumsumok na. Managbarkada mo't kan. Pedro, kaya't ko abagbagaam ko man ni Alex. Tasabalin sa matan ti masumsumok na. Tanya ko ma? May barbarkada matan. Katjak amuno asino dagiti kakaduhana. Di kagdanag, Lorna. Tamok dagiti babarakada na. Dagiti anak, wano apo, dagiti gagayam ko. Isungawan ti rumbeng nga pagdanagam. Ited ta amin nakasapulan na. Nuan niya ti kayat na, ipaita. Ngam, agruaman. Anya nga ron ti sirbi ti kwarta? Isuanuan niya ti kayat na. Masapul nga ited ta. Baknang tayo. Nga rod, masapul nga amin na kayat ni Alex ket may paay. Ito'y kalabtan kalapaw ko ang maturog, baro. Sa nabale, tag may sakmay. Agyaman akapong Luis. Nakaya kon baro. Kayat kumait nga da kumakadkadwak ditoy. Tapnuin tun matayak. At dantumot mangikali iti bangkay ko. Anya ka din data sasawan nyo. Napigsa kayo pa'y tata. Saan kayo pa'y amatay? Lakaya kon jubilarde. Jak amo nuan niyang aldaw. Nuan niyang oras. Ti panangala iti Diyos iti anges ko. Un kaya mapo. Apay, sa dino tinagkapwam, ngamin, kasla italang ang makita ka. Ijay dipintin apong. Taga ijayak. Awan ngamin ti dakkel a pagsweldoak. Iso ngay mayak ditoy. Tadamag ko dakkel ti sweldo ditoy. Ay, sapay kumaa. Tatungpalan ni Senyor Pedro ti Karina. Ha? Kinapudno na. Basit lang ti matmatgadan mi ditoy, papo. Nupay kasta, agan ano saklatan tawan mo ti sabali papanak. Dan maysa, napatagan na ito'y asyenda kanyak. Nairwama kon. Apong Luis. Kat no makaanos ka, makapagbayag ka, parok. Sabay kuma, na makaanos ka nga raw. Sige! Urayin nyo, tiyawag ko anagan nyo. No asino ti akinagan iti dakamatag, umay dito'y sangwanak. Itad ko, titangdan na. Wala po! Agyaman kayo ken ni Senyor, takastuyan ti pamayan ng agpaswaldo. No ita, kwarta titad na. Sabalin tulayang tirik. Isulat kagat kayo. Tapnumay ayo.
ni Senyor kada kayo. Ay, anak ko, kapingita ka lang asumipot. Sa dito tinapanam. Napanak nagtrabaho nanang. Ket, gaputan nagsweldo iti daytoy alawas. Napan kong ingatang iti agas kan masapsapol yo. Pangasyo nanang ha. Tulungan nyo ti Bagiyo. Diyak kaya mapukaw kayo. Isuan na panak nagtrabaho. Tapno day gatang tayo iti agas yo. Agyaman anak. Di kagtanang. Naimbagak natlaangan anak ko. Kabaulakon ti Bagi. Ibatik mo't kung tinatdapay asweldok nanang. Ano may bus ti agas yo? Ingkay tumanang gumatang. Agyaman anak ko. Naimbag ka unay nga anak. Jubilarte. Intong bigat. Agparbango ng apumanaw nanang. Tapno makasangputak iti ayan ti trabaho iti nasapa. Agan-anat ka anak ko. Sa dino ti ayan ti trabaho. Apay anas ka nagparbangon ka apumanaw. Ija Buena Vista. Buena Vista. Uwan nanang. Iti asyenda ni Senyor Pedro Liberio. Anya ti kon ang Pedro Liberio. Una na. Anya? Ay, saan anak ko? Saan ka nagtrabaho, Ijay? Diyak kayat. Ha? Ne, apay nanang. Basta diyak kayat nagtrabaho ka, Ijay, anak ko. Diyak kayat. Ay, kuha. Nagadayula unay, anak ko. Bita tiga po na. Isuasaan ka ng agsubli, Ijay. Sana mabalin nanang. Masapol nga agsubliak. Ket di ka agdanag ha? Gaputan mo kaganan. Anak. Agan anadak para kada kayo nanang. Anak ko. Ala, agin na kayo nanang. Agin na akmatan. Kain tong bigat, masapa ka pumanaw. Apong Luis. Handa ka matgaya man, Jubilarde. Ala, umay ka, taagar mo sarka. Sakbay ang mapantag trabaho. Agyaman ak apong. Umay kan, madamdamapay, panagtratrabaho manan. Doro, makitam day lalaki. Dajay, senyor! Di nagawit ititiklis. Wen, isuday dyan ni Jubilarde. Jak nalipatan ti imbaga na anagan na. Jubilarde. Nabaked a lalaki. Ken madlaw a nagaget. Di tatipod do, senyor. Di pa aginana. Ado, ti abatin na, senyor. Awan gayam. Tagaano ka no day jaya lalaki? Jack dinamag, senyor. Sabagay, saan na napatig da ita? Tinasken kanyak, agtrabaho daan na imbag. Senyor. Obserbaram tayo dya lalaki, Doro. Ibagam kanyak, nuan niya ti maobserbaram kan kuana. Oo, senyor. Sika ang lalaki. Sadot ka. Awan bay mo. Iswaday tinarod na. Apong Luis, apay bajay. Bayam. Ala. Umay ka. Umadayutan dito'y. Agawam. Apong. Umay kan. Ang mga numairaman tapay dita. Umay kan. Dito'y tabanda. May mayat dito'y barok. Makapagtrabaho taan na imbag dito'y. Ado ti rumbang nga ramiden ta dito'y. Ado ti paraspasen ta. Iplikan ta day dya pasurot ni senyor. Ay nauyong day dya. Apong Luis. Ala, rugyan ta niyag trabaho barok. Paraspasen ta dagiti atidog aruot dito'y. Ala, agin na kayo pa lang apong.
Siya kung timangilagpas iti daytoy. Kabalak daytoy. Alamang ni Rod Barok. Tanay, si makit matang tisikat ko. Agi na kayo na apong. Naglaingkan, alakay. Naglaingkan, pagtugtugaw kalatan dita. Idin to taday ito'y katuwang. Kat kastaunay ti kagat nang agparaspas. Kwa. Bayan nyo paila ko man ni Apong Luis, boss. Agi na nalabiit. Kastagayam. San? Di yung kumamot sa plitan ni Apong Luis. San? Pangasin! Huston! Di naklapdan si kalalaki. Di sa plitan ni Jubilarde. Ang bata kayong awan amuna. Sadot kayo! Huston! Agpuntot ka gayam, ha? Dahito'y ngaron! Lalabas ka na! Huston! Lalabas ka na! Anya ti aramiden ni Jubilardi iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Inapalabas. Nakastrike ni Jubilardi iti asyenda ni Senyor Pedro. Namuan met ni Magdalena nga inana nga iti asyenda ni Senyor Pedro ti Simrikan ti anak na. Ket pinarita na daytoy iti panagsublina. Ngem saan na matlaang analapdan. Iti asyenda. Naimatangan dala kay Luis ken Jubilardi iti panang sapsaplit ni Baldo iti may sa alalaki at trabahador. Inayaban tila kay daytoy apumanaw dan iti ayanda. Tamangan numairaman da. Napandangarod nagparaspas iti nalinged at amba. Ket dita sinurot ida da Baldo. Ita gagayhem. Adtoy tituloy tinubela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lalabas ka na. Lalabas ka na. Nasakit ka di, timalati ko, ha? Jubilarde? Hindi mo iraman ni Jubilarde iti kinaranggas mo. Kastagayam, ha? Tapnagsardeng kalakay. Latigwen ka pa. Sige! Padasam. Padasam adang ranmanan ni Apong Luis. Uy, nakarit kagayam Jubilarde. Jack lang pagaro. Siyak ti sangwam. Saan aday taalakay? Tawan kabalan na ka? Kastagayam, ha? Talaga gaya makalabanan na ka. Pues, to'y ngarot. Ay, saan? Di mo paltugan ni Jubilarde. O niya, lumaban ka, ha? Kabalam na iti paltog ko, Jubilarde. Kabalam? Saan ang mabalin na ito'y, Doro? Kinalapan na dayjay alalaki. Sino alalaki? Tay kabarbaro at trabahador ijay asyanda. Jak may rusok tinaramid na. Binastos na ka. Isuanas kan na balsag. Balsar? Wen, Doro. Balsan ta. Masapol amay kan iti pagnakman na. Saan nga iso ti makaabak lang kanyak? Agasam, binutbutan ko, ngam di man lang nagpayagpag. Natural, Doro. Gusto ka di? Iso nga intong bigat, mapanta ijay asyanda, kat parigatan ta dayjay alalaki. Lukas ta. Ti agnagan iti Senyor Juanito. Ti akin ko iti asyenda pagtrab-trabahuan tayo, Apong.
Uwain baro, nasingpet day di Senyor Juanito. Anos, ken sa nadangran ti trabahador na. Masaknan kadagiti trabahador na. Ngamiti, pinatay da. Awanay, ti nagmamaayan ti asyenda. Gaputan ni Senyor Pedro Maten ti agturay. Apong Luis. Tinambangan daydi ti kotse da Senyor Juanito, ni Olivia, ni Senyora Medrina, ken ni Lito, nga asawa daydi Olivia. Natay da amin. Awan na pulos ti nakalasat kadakwada, iti pan nakatambang da. Anya? Apong, sino tinang tambang kadakwada? Awan ti may tudo barok. Kaputa awan ti nakakita iti pagteng. Ket naikupinan daydi a pagteng. Naikupinan akasla awan anyaman na. Kasi damat nga rod, Apong. Ket ita, agrigrigatan dagiti trabahador. Gaputan na ulpit da Senyor Pedro. Isumot lagayam nga adon ti Pimanaw, Apong Luis. Pudno dayta jubilarde. Ket ita ta adumanen ti trabahador da, ta adumat ti simrag. Irugi da manen ti agulpit. Karamantan iti naulpitan barok. Naimbag kumamait, no saan da kayo nga iraman, Apong? Awan ti pilpilyenda sa plitan iti latigo. Ay, nakabutbutang da. At daken kan ano pumanaw ka barok. Nang runa tamaysakan na sinaplit da iti latigo. Abangan no ulitin dan tupay. Saan, Apong? Saanak a pumanaw? No pumanaw sino ti kadwayo? Kasi kayo Apong. Baraw. Ala, maturog tayo na, Apong. Rabiin, agin na natayon. Ni Juvelarde ti anta iti panunod ko. Saan asumi na iti panunod ko? Sa bagay, amok metkit di asaan ang maisagmak iti napanan na. Gaputaawan ti makaamu itiyay iti kinasyasil na. Saan namat siguro ang masalaw dagiti lalaki adandani nang ilamaskan ko na iti karayan. Kanya bilang masalaw na ida. Sigurado asaan damat laeng nga amo. Ani Juvelarde, ket iso day di maladaga idi akayat da nga ilamas. Doro! Dayjay alalaki ti kunak aparigatan ta. Ala, hingkayabanen. Dayjay ka diya ti asitag dayjay alakay. Wen, hingkayaban. Tao may ditoy. Sige, kasalahan mo din na kaya tumay baldo. No di na kayat ti umay, para manamon iti danog kan kugtar, aging gangagtara ti bibig na. Isan, di ayaban ni Jubilarde, amok ti aramiden nyo kan kuana. Ano? Mamati ba kami? Si kalakay. Alat! Umalikan si kalalaki. Sumurot ka kanya. Saan? Sa dinas. Saan, baro? Ang mga nuan niya ti aramiden daken ka. Kabisadok ti garawda. No kursunada da ka apagang angawan. Guyudan da kalatan. Ket aramiden da ti kayat daken ka. Anya? Di ka kami pala
sumut kanya lalaki. Kunak matasan ang mabalin. Kan madamati trabaho mi. Di kay kumamangsi amat. Gusto kaya. Saan? Diyot ang ranya, pulis! Sige! Sumurot akon kan ka. Labakan ti pamagim si kalalaki. Nga mamum ka di? Kaya't ka apatayan. Anya ti parami jo kanya. Apay nga inayabandak iti dayto adiso. Ano ka na karamihan kung kuha ba ito? Mayat asaludson. Wes, kaya't ka aparigatan. Gaputa kinalaban na. Idi! Shit mo! Sige, lumaban ka naglang. Kitag man di ka ba alam? Sa'yo'y matgayang tayo sa lalaki ba ito? Papaya ko na makinig para pa kayo. Awan paral ko kada kayo. Sana ka lumaban. Langgong! Saan ka gaya malumaban na? Sige! Magbugan! Pagkat! Ipagat mo! Tilain mo itilaban! Kan kuha na! Nalaing ako lolo. Kita ti tiniro. Ti baro kong kan ti puso. Uwan nga ron, iho. Nalaing ka talaga iti pinaltugan. Bilibak kan ka, iho. No bay kasta, kayat ko lata ti agsanay a pumaltog. Kayat ko asak ti kalaingan a pumaltog dito'y ili tayo nga ginaldo. Sige lang, iho. Sana parikot dayta. Awan ti manglapad kan ka nga agsanay. Aramidam ti kayat mo. Ay, naulpit da, baro. Inrakad da kapay, iti dayta poon ti kayo. Mabitlan, takarkaran ka. Babaan, dayto'y bunang ka. Apong Luis. Anyan, tinamsa, kandakan ka, baro. Dayta, nagsatan ti tali. Narokatan kan. Ala, umay kan. Mapantan ni Jay Kalapaw. Taagasak dagiti sugat mo. Oh, at dayta barok. Naagasa kong dagiti sugat mo. Nagatuwa garumyad mo. Sakit bintak pa'y dayta bibig mo. Apong Luis. Mas dawak mo't ngaminkan ka baraw. Tapayasan ka limaban. Idinto taamok mata kabailam ida labanan. Saan ka diya kabailam ida? Nakita ka idin. Nakita ti panangkugtar mo idi. Ken ni Baldo. Naiparusisi idi ni Baldo. Ketamok nga awan gaway na kan ka. Yung apaitan. Apay at di mo linabaanan ida. Binaybay amatan nga inaramid dati kay kayat daken ka. Nasaysayat. May pakitak ngawan amok iti panakilaban ako. Nasaysayat no ti amuda. Kadyak kabailan ti lumaban. Gaputan mo ipakitak ti amok iti panakilaban. Amang ano sandak to asartingan. Sobran ti inaramid daken ka.
Sobran barok. Do, nakaraglagsakak. Ngawin, naikanta iti pagpampanunutan dayjay a jubilarte. Jubilarde kayang tinagan na baldo. Magpintas amagan. Nagpintas nga agpay so tinagan na ngam saloy mat. Kunak man, no amon at lumaban. Awan matgayam kabalan na. Uray latir tiri iti sakit. Ngam salat pa alimaban. Agnakemet nga taytan. Anya ti kunam, Pedro. Mangangay ka iti dakkel apasken para iti kasangay mo. Wen, Lorna. Dahito ti planok. Tagayat ko nga awisen dagiti amin na gagayem ko. Ipakita ka na kuwaba ti kinabaknang ko. Anya? Iso agayat ko mangayab ka iti nalalaing nga agluto. Taisuda ti mangisaga na iti makaan inton kasangay ko. Inton umay alawas daytan, Lorna. O sige. Rumbeng aplinano ta idi pailang daytoy. Anam sana bale. Saan pa yan nalataw ti amin? Mangibagag iti bakay jay rancho nga iso ti maparte. Onya, Baldo. Kumusta ti lalaki ako nakapaliiwam iti asyenda? Niga di Jubilarde, senyor? Wen, Kwa, senyor. Dayjay lalaki kat awan amuna iti pannakilaban. Saloy. nagbaked a lalaki. Ita ibagam asaloy? Senyor, day tatipudno. Ngamin, nakaritakkan ko na. Agasam, kinugtaran na kiti. Iti anyaga po. Pinaritan nak amang saplit ken nila kay Luis. Iso nga uray dayja at Jubilarde kat sinaplit kumat iti latigo. Edi kwan, kinugtaran nak meten, senyor. Ket? Siyempre, pinaturo nga kiti paltog. Ngem gapo ta nagpakpakaas iti lakay, ajak dangran ni Jubilarde, pinanawag latay dan. Yung binalas ko, senyor, binalas ko. Kinabkabil mi ken ni Doro. Ngem, pulos matgayam ngawan gaway na. Kasta ka di? Senyor, apay kadi nga interesado kayo kan kuana? Magusto ngamin ti taktakder na. Kasla ngamin kabailan na ti agbalin a bodyguard ko. Anya? Wen, Baldo. Ket kayat ko nga isuroy iti pannakilaban. Senyor. Dahita ti bilin ko. Isuroy iti pannakilaban. Amin a klase ti pannakilaban, isuroy ken kuana. Nga uray pay, ti panagigam iti paltog. Senyor. Kaya't ko apagbalinan dayjay a lalaki, a may sapay a bodyguard ko. Kumusta ti bagim, Barok? Saan ka kadi marigatan niya agtrabaho? Kabaila ko na pong. Bidak pa kadanagan. Inton maminsan, Barok. Likli ka mo dagiti pasurot ni Senyor Pedro, huwag. Ngamin si katidakas no di mo idaliklikan. Wala pong. Kasta ti aramidak. No makitam nga dadan naglumangkan. San ka ngagparparang. Narigatan. Ang mga nuulitan damanan ti naramid dakan ka. Kaasi ka laang. Sige apong. Liklikak ida. Doro, apay ajak makita dayjay alalaki. Uray siya.
Jak mo't makita baldo. Mapantan iti kamanggan, iti kanatengan. Awan na to. Agpapanigi kapagayan. Awan. Tilang ko nga, Jubilard. Tadi na kaya ti agpakita. Sa punta. Pamangan mo at dalang kita baldo. Naglawat ya sinda. Iswa nawigat na makita ta. Masurunak, Doro. Ilamlam mga natansakit eh. Masapol na makasarita ta baldo. Gapo ta interesado ni Senyor Kenkuana. Ati boy si Tijay alalaki. Sige, sapulan ta. Pasensya kayo. Ngamjak amo nuan niya banda ti ayan na. Ngamin sa bali ti trabaho na ita. Tasyak, agak lang ditoy. Agparparas pasak. Hoy, si Kalakay. Ibagam nagpakita kada kami inton bigat dayjay a Jubilarde. Saan na kami nga ilemengan? Kaya't ang makasarita ni Senyor. Anya nga iti baga ni Senyor Kenkuana. Awan kay Jayan si Kalakay. Awanan bibiyang mo. Basta idanon mo ti imbagak. Naawatan? Umanugot nga ta ni Jubilarde iti plano ni Senyor Pedro Kenkuana. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanak! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ribotazo. Technical ken musical scoring, John Ligligen. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Lirio, iti tanak!